Musacho yo murare people. Musacho yo nanyo metu mukungu wabere nere for some time. Lakini mukungu utanje kumanya musacha bamenye tenere nga kiago beef etabi ya eneri nga kiago kore bintu na mambo kama hayo. Umukungu yobere kago chandika kiringa umusacho nebo na hatangi geneti nga kibono ntamanye tibi inte bingegoro ya yengi ncheye. Meshinda akiteseka sana ndugu yangu. Ngakiye mu musacho ya Karwara. Uyu mwanaume alikuwa msiri sana. Bolengo muntu bwo tububishibwe kerengo kigoro. Agacha Karwara. Urwaire bukamogeta. Kararanse bwana. Na babwate bese account. Tari gote biketa bwatinguri chigo chikurusia. Tata itimuka yanyole pin. M-Pesa tata itimuka yamanye pin na mabuka maya. Abalindi bakungumba bweka inaro ramanya gotige na naro ramanya tima itekera kole. Nere yo mukungu atwale pin ya M-Pesa. Ngoika torabu tieto tutaboke daraje yikerne riri busia. So umusacho yekera haru ari mukungu agatema bunanyara agekarakaria kariye basani baye agakabesebesa akaira umusacho nyegitari umusacho akabwena. Musacho mate chinguru achi moerera the pi akererwa chinguru. Bwana mukungu agatema sana. Manye bakagerera chinguru tari kukwana tari gotebera n'ibintu byasabigete. Mukungu tata agakoromokia gateba nganche this is my man. Kamwire nyagitari kabisa nyasaka mukonya akawena. Umatekera agwena akarangirie mambiye mu rugyohe. Kamotebya mke wangu njoo. Mukungu akagenda gaikaransa mbara bali na asale. Akaba makini sana ili kuigunkia gotebi guno mwako ye akamotebi wate simie yane smartphone. Smartphone yangu ndio hii hapa. Weka data bundles on. Safaricom imetupatia leo nyingi sana. Nilinunua za 1000 wakanipatia 21. 21 GB hiyo inaenda mwezi mzima. Kabisa. Weka data bundles on. Akaweka data on. Akamotebia genda ase app, my one app. Shaona sasa. Utagenda ase my one app. Genda ase M-Pesa. Ndayete otome shiringi chiri busana bucha se simu yao. Chiri busana. Kagenda ase simu yaye. Akabeka shiringi ngapi? 1500. Ikamwikia se kumusabe pin. Akamotebia pin beke na banga gotebia bla bla akabeka. Kama dai confirm sawa 1500 zikatumwa. Nkwarore pin ikwabeka inere pin ya M-Pesa nyelikense. Akamataya bonangu ni ntalika nabwata. Kumbona yaka pin 2000 peke yake ile just 2000 200. Okay, hiyo ni rahisi kushika. Akamataya mitagete ogenda se account yane yebenki. Woko yi access kurwa sesi. Na roche M-Pesa balance ya tigalitali. Otaraika hawo. Akagenda se account. Ntaye to chinguse gocha se M-Pesa yane. Shiringi chiri bukomi akangusa. Akamade kwararire pin. Yes. Aso bwengo musacho yo akamwae pin ya M-Pesa ne pin ya yebenki. Akamwolia me wangu leo umeamwaje? Na so mirenga no otoreamo. No otoramo. Iko nako manyiro burwa ire lakini to kumia narore no otoramo. Bono waisane ire orarende nibo yane. Waisane ire orarende nibo yane. Litangani karaya ende bese yo orakana madeni ali wasabete. Sawa sawa. Epindi chibini chonse kwachirorire. Sawa. Mukungu tata liriaye kuchipini chiriga igwete kanga ndia goja gosoka kurujomba genda seki karokia bakungu abatebe ngalero gombwate pin ya M-Pesa ni yebenki chonsi njibwate akamata itika bono dara genda kwa kana madeni kagenda seki karokia bakungu akabatebe tata
asa matuka mange na aligiri kumanyanga kinda akoro musacha ngegene igangegena ongeire pini ya mpesa ne pini ye benki bako bori banga kibaba kwakoletaka kwegena ngakinga ulikuwa na kamote nganga kikwakolete kwa mubigerete kantu ya yanche ganda angeli tata ngoraigo onga nkikwakolete tobo ngaini mimi hakuna kitu nimefanya mimi nimeitwa tu bahati yangu imesimama ambu atokete chipini hicho ngaya musacho ena arwara ngakiongo ashughulikiro musa nabora nyoraga mushughulike ya irangora ncho musacho nangete bakungu tata bakabura niyo maboli ya mange yo gukumia lakini bone gentekia nege siekenene mukungu ibaka sai tanya gotema njire ndiyo ngosiku gokune mpesa gosiku kune account yelia lakini chipini na rubwate chipini na rubwate wana boli kole kuboli mpesa balance dina jiroje na ligerete akarora kiregento tachiti gukwa na anywhere nwige no mongno komwe pin yoko igore simi password gose mpesa mpesa Jones ikigeta access mpesa enta gotwara password yo kura igora kurwa no mwe freedom yo kune simi yao asebona yeboni una togo kwana narake nji tukundiyo ndamenye muswati tukundiyo okumwamini nkurukyo mine tikoteo mbara kumwamini ne ji password asensemo yesimi yani ngoiga senaru bwente kuri tukekirake nonyete delira na Samsung ndetumuka no delira na Samsung oyo jete ko tabanga chinguru ja Samsung ngo chira setu kyagi ngero tebindo delira maka kolete Samsung baka kacha komate chinguru ja ischira akini mata mweberete sana mwisho ngia kolete igaso bwenge igotora tika chipini yake tora amini bintu mbi kwa amini bwango igo onye bintu mbi kwende kuchira ngorake urabura gafura rende nakulika next of kin ngo wenda kulika to kumulika omukungu kibira ende bomera bokumulika soli ko mwana okay ulika boli omorgetie mpesa balance ta kuboka botuko umetoka mogosera boke botuko ani te tabanga aquí umukungu taramanya ebintu byasobegete byansi taramanya igono ni project chinde no ni project umukungu tarara go chiminyoki go chikora bwango karajiri yake umente ayo somo subati na bekwira time lakini musubati roko gosoma na bekwira chideka chinga sana kero tora jitumira nonte bingo tebyo mugano mwako yo mako musacha akorete chi project chiaye tinyumba ari kwagachaga kura mucho yakairosi buya mukae obutuko boma agapima musacho ye kabisa karaire maidere bagwetio koboko igagwetiga kabisa wanyoranga gogonete une generator kabisa akamanya kwenda kaigure gasi kabisa yonsi pinyumba egasi yonsi yakayigura kabisa egasi igaichora nyumba bone kera yichora egentari guchikurigine kibiriti tima idinga kiata kebegete tayara maiko igure gasi lakini kolengana bana arengerereti kumbe bono liriakare kukune kibiriti kirwa segete tima idinga kiyabete bahati yogo kumia ekebiriti gekagwa sare gukerusi gekaminchoria gakanze ngiagetinse gekagwa mutungi amachime I don't know what happened lakini omotungi no mogote niho gitigekagwa gekateri gekagume musacha nanda kuboka kaya nalia kare gutabuka kanyara ni gasire nyumba kebiriti kelinge getigwako egasi goleire mukungu tayo musacha gotinga kai mukungu talia
Egasi ero ni neroni. egasi igorire kabisa Mundu mutegwiri nere. Nande dengo teidu. Nche umusajo ndiwe siobegete password ye kiara. ndio Chunga sana. abakungu tari bensi Nkorara uri butukabe ke kiara. lakini abakungu mbaro Mbale kironi. mbaro abaya Ekironi. kironi ekebe nekebe kerokio kironi ekebe kerokio nekebe Bono ndugo ne kironi ekebe. akio koroke manya bono nasigani jitayo matukaya Bono wikwire time. on Facebook Twitter Instagram na kadhalika Actually umukwane yo mate betena. Ekero kuri yumo subati metu ikori yumo subati uri orbaru wawo. akio okoromanya Mbro gusaba. omonguru Ii. Uire time. man Ukunya kurigereria. To sabo kiriko. atakire okobori swali gete Libori. no tiri okobori Libori aye tukure to Ete ndigo tukubori. chanda senkoro yao. Libori atukure tuli sansure tukure. anyway akiri tigandi Kyo kwamera. tige inche ndiboli next Lakini otara akora kini yonzi kara manyekeroni. ngaigwa ikera ya soko manyekeroni Ekeroni. Murno kugendra kusabanda re monto yo boli. This the right person. When the right person, you just leave it. Nando beteli yo kusabanya sae, ndio kono muntu gete. Na bara koletere mangane getama kongu sanu chandika somo yo lakini akokonye pi. Weko chukumanya masaba ya monene kira akuyanelia.